Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu sila esikulethela khona abaculi ke abazokhipha ke lapha na wengane zakwethu. Umculi ke ozokhipha ke lapha na wengane zakwethu osokhiphe ngisho i-date ukuthi uzokhipha nini. Ucevuzile ke lapha na wengane zakwethu. Uselibekile kusuthi ke lapha ngomhla ka-28 uyayidedela ki-album ke lapha na wengane zakwethu. Isihloko sakhe ke sihle kakhulu ke lapha na wengane zakwethu. Siyasho ke lapha ukuthi ke ngikhumulela wena wedwa dala. Uyabonakala ke lapha na kwi-CD cover yakhe lapha ke ame nentombazana ke lapha na wengane zakwethu. Okuyi-CD cover ke enhle kakhulu ke lapha na wengane zakwethu. Okusho ukuthi ke nengoma ke inkulu ke lapha na wengane zakwethu. Ngoba siyazi ukuthi ucevuzile insizwe engajwayele ukuphoxa ke lapha na wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi-comment section yezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucindezela subscribe ucindezela nebell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta i-video entsha si-channel. Siyabonga.